Acija. Ya apik coy. Aduh lama ya. Sing gak iso ndelok lek iki lautan berarti buta. Ya, soal iki lautan, iya kan? Iya. Ini lautan. Apa itu? Itu buta berarti. Apa? Itu rumput laut. Itu rumput laut. Ini rumput laut terus kabeh iki warna biru. Nah, kudu ndelok kabeh lek iki lautan. Aku buta. Aku buta dewa. Itu banyak buaya nek kono. Lah kok buaya nih kok. Buaya-buaya. Emang buaya di laut ya? Ndi numpak beda. Nah, iku kok. Ada itu. Buaya ini numpak perahu ya. Jelek. Liar. Stop deh. Waduh. Ih muter-muter gak sih? Oh, iya gendeng itu. Batu-batu. Iya, Ndi watu ndi? Iki dah. Aduh. Bang, makanya ibu gendol kabeh ya. Ayo kok kocok sedene nanang ngono. No. Ada betina. Iku kok nek maline ucul, terus nek iki. Coba coba, Mbak. Mbak rumah. Apa mbak kene? Kayane elek. Oh, jadi burektor. Ada logo ta, dene ngombe ku logo ta. Iya, burektor itu mencontohkan Jinjana logo cewek. Ya rek disian bunini. Apa? Do iklane lo ngadeg ngene set ngene. Iku Kristen niku. Kok ada membawa agama lain. Kamu punya agama ya? Lila kan do